Okay, 1, 2, 3, vokabula! Dobrodošli u Vokabulu, Centar za kineski jezik. Zaboravite na priče koje vam govori o kineskom kao teškom i ružnom jeziku. Uz pravi način poučavanja zavoljet ćete kineski baš kao i mi. Mislite da nema smisla da naučite kineski? Varate se. Idemo na ploču kako bismo vam pokazali neke od prednosti učenja kineskog i zašto biste ga trebali naučiti. I evo nas nazad, dragi naš. A sada ću vam pokazati koje su tu prednosti učenja kineskog. Možda da ipak malo ubrzamo. Plus, svi u svom domu imamo bar 30 stvari proizvedenih u Kini. Poput ovog markera. Čak i on proizveden u Kini. To su bile samo neke od prednosti. A sada idemo pitati naše polaznike je li kineski težak. Nikako da nađemo naše polaznike. Nakon duge šetnje i potrage za našim polaznicima, malo smo gladni, pa smo svratili u timu Irmu i pitali ljubazne dame što one misle je li kineski težak. Dobro, ali vuče kod vas ovdje? Nikad, nije još. A možete vam reći što vi mislite je li kineski težak? Jako težak. Veoma težak, a možete li mahanje jedno? I poljubac. Može. Ne možemo da ih nađemo. Bingo! Našli smo naše polaznike. Hajde da ih pitamo je li kineski težak. Mislite li da je kineski jezik težak? Mislite li možete nam reći je li kineski jezik težak? No, I don't know. Say hello. Hello and vocabula. 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 Voka. Voka? Voka? Vocabula. Vocabula. Trud se isplatio. Naučili smo ih prvu kinesku riječ. Vokabula, pa poslušajmo. 1, 2, 3, vokabula! Ivana, a vidi je zaspala. Samo da te pitam, za tebi sad nije nastava? Sreće bio je samo san.